mga kabayan. Kain tayo. Lahan para sa kain. Lunch. Kanina ang breakfast, tinapay ba? Tapos kape. Kasi yun. Tapos ko maglinis. Tapos tatlong kwarto. Sala. Tapos maglinis. Ito na. Pananghalian na natin. Pag Sunday, general cleaning, vacuum, mop, punas lahat ng display, bathroom. Tapos na. Maaga ko nagising 7 a.m. Hindi na lang. Isang plato ko. Tapos bukas, sa labas ako maglilinis. Monday, sa labas. Dami kayo. Okay lang. Ewan ko ano tawag dito. Matamis.
Bye, mga kaibigan. Naluto tayo ng chiffon cake. Itlog, Hey boys, would you tell them that you're mine, you're mine, you're mine, that I'm yours? Baby, would you be my ride or die? Say you wanna vibe, I'ma tell you what I like. Loyalty and honesty, that's right. Can you provide? Oh baby, you down, baby, you down. Say you love me, but I know that you a liar. You don't know that you're playing with fire. You down, baby, you down. Hey. तू है मेरी सच्चा वाला प्यार, ये नहीं है हेरा फेरी। घुमाने वाला या शॉर्ट नहीं है, हॉट नहीं है, तेरे अलावा कोई दुनिया में मान लेडी। दिन रात तेरे पीछे बना क्रेजी, वो कहती खुले बात